Riri a Kenya mathite na mbere na gweterera na hiki kinene kwamũrwo kwa ndundu njerũ ya maminista. Gikundi kimwe kia andu aria mari mawathe ni moritie mutongoria wa bururi William Ruto gwicurania andu aria mari mawathe ndundu-ini njerũ ya maminista. Makiaria na andiki a mohoro ni moritie president kurumirira gatiba guoka ni wa murani wa andu aria mari mawathe kuona kwa ihinda iraya andu aria mari mawathe makoragwo matigitwo nja. Ukona andu mena wathe eri umwe muthuri na umwe mutumia ni undu wa gender equality. Kama watu wenye ulemavu tunahitaji kupata nafasi katika serikali, na ndiposa tuko hapa ili tuweze kutoa sauti zetu kama walemavu ili rais wetu aweze kusikia yale ambayo tunahitaji kama watu wenye ulemavu. Kuringana na Catherine Sioka, umwe wa andu aria mari mawathe, augite ndundu ya maminista hau kabere matia kuruhanirio ona thengia wa gwikia mateta mao. Hadi tunajua katiba yetu inasema person with disability 5% in every sector in employment, but ukiangalia wengi wetu hapa sisi ni vijana wadogo, hakuna mtu ambaye anaweza kutuongelelea, kwa sababu kama hatupo kwenye meza hatupo mahali popote. Hamwe na ugo ni makumithitie maabitha a borithi ni kuhuthira hinya mukiruku hindi ya mirurungano ya kuhinyiriria mogaruruku thirikari-ini, makiuga hindi ya mirurungano andu aria mari mawathe ni mahatiririkaga na njira nene. Andu magithi maandamano na borithi ma protect andu aria mena wathe. Ti undu mwega kuona mundu wina wathe akihuriririo tear gas tuina madangitengera na ndangihota kujiprotect. Tumepoteza mmoja wetu ambaye ni mtoto wa miaka 17 Austin, ambaye hakuwa katika yale maandamano, lakini maaskari walimiminia marisasi, na tunaomba tu wakati wa maandamano tuweze kulindwa tu kama wale raia wengine. Maaskari wakuwe na utu wa kuweza kulinda raia wake. Oho ni moritie thirikari na honge itiganite kuhimbiria miario na mbeu njithi kuororohia ndũgamano iria ikoretwo ikiyumiria niguo kurehe uiguano bururi-ini. Handũ-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Gitau wa Njuguna.